faithful Elias Okiror, Aruchokintonu, Abolia Kangin, Nese Balebe, Aboliasio ngun, Nesi Tolosio, Kanu Aitolomun, Edichane. Joni kedi timsi tomona kanyare, Aboliasio legilo, osodi egia guest lwe ponto sombale, nyareta ikesi morning crew, ponto skisbali guest. So Aboliasio no, eraya Aboliasio no ebolia ongini, angesetene lab. So right ngalu ikaro akaisari kanyare alose era gwaikitsonu anu aingarati yese gwaikore so corporate legal so lolo bere ijoni ne o outing no ikanyet Aboliasio ngun no imori artos amunyelet keda aire auno nesi iwadi kaunam ikilabun itomona kanyare duelo muntos aboishono ya gitigita koteso karamoja yalama berengo narai potitunga corporate slabs kwa na bole mpira kete tondo ngini be tata de kini be tunga duero just ka u talent just kwa do no pour ne polo no ile kesi akera bole kwani na bongo bore dispute kesi clubs kesi to be de kesi anyine be pre to polo no kweda ka de mo ida munde pota bongo a bole mpira Aboliasio Nuka corporates okaruka lo kese pote agolokin kolap kalo itomontare Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti.